मरु एबा पाव तरामाथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहुम सुबह सेशन ngasiदagi हौख्रे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लिंखटख्रब मतुंगदा गैंग रेप ता चेनाबा मियोय अहुम कोर्ट ना मियोय अमा मपुनसि चुप्पा जेल दा लैनबा अमदी मियोय अनि ना चही कुन जेल दा लैनना राय ताख्रे अमदी इंडिया ना टीबी लैना मुथतनबगी पांदम थमलबसु मणिपुर ददी फन मतम साना थादरक्तबना टीबी लैना ना नाबगी चांग हेंगलकली खुरमजरी मीटिंग ताबीरिब सिंह तराम नक्सरी पाउस संदोक न पिजरी तरामाथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहुम सुबह सेशन ngasiदagi हौख्रे मिफम असिना हंदक लेखिद्रबा असेंबली की मेंबर ओइरंबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबु उठखी लेखिद्रबा मकोई मरी अदुदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबतन नतना एमपी ओइरमलबा रिसांग कैसिंग लमसांग केंद्र की मियाम की मिहुत ओइरमलबा खुंदोंगबम जुगेश्वर थौबाल केंद्र की मियाम की मिहुत ओइरंबा थौदाम कृष्णा मदी सगोलबन केंद्र की मियाम की मिहुत ओइरंबा सलाम दामुदोरनी लुचिंगबा मरीना लेखिदबगी ओबिचरी रेफरेंस अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हानागी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा ओपोजिशन लीडर ओक्रम इबो बियावना हाउस की मेंबर खरना लेखिद्रबा सिंगी मतिक मगुन नौहौना निंगसिंगबगा लोइनना मखोइना तौरंबा थबक सिंग हाउस दा थमखे हाउस ना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबा सिंगी मफमदा अवाबा फुंगदोखी नंगना सिंग तमगी होनरिबसे इपाना सुकन्न होनरंबनी नंग मसी फजना नंग माइ पांगना चथबंगमबोयु आइपा याम नुंगाइ नंगना होनरिसे न लेबाक सि खाइना हनबा यादेको हाइबा मागी यामना थामोइदगी काइना हनबा यादेको खुइ मसेल से हाइबा मागी थामोइदगी थोलकपा voice tu aingonda madu huji phawda dunga lei haibadar aduna mage dugumba aikhoi amatoina leiriba manipur da leiriba punamak simi tami punamak se amatoina leigedabani leibak kaheloidabani ko nungsina leigedabani haibadugi pot du full step du ikhoina su inna bhonagani member pudimangna khoi amatoina leminari aduna sigi moment sida mage na wahi du ningsingjabani aduna mahak लेखिदबा मागी थवाई नामदी मागी लेहौरिबा इमुंग मनुंग पुनमक्के अवाबदा आई सरुग याजरी अदुग मागी थवाई ना ईश्वरगी खुयादा इंगना सिंगना लेरुनबसु आई खुरुमजरी श्री रिसांग कैसिंग अनि सुबदा श्री थौदाम कृष्ण सिंह अहुम सुबदा श्री कुंदोंगबम जुगेश्वर सिंह मरी सुबदा श्री सलाम दामोदर सिंह मरी असिना लेखिदबदा यहापुसु ऑनरेबल स्पीकर ना नसीगी हाउस असिदा ऑबिशरी रेफरेंस मतम खितंग पीबी बगीदमक्तदा ऑनरेबल स्पीकर बु तविमन खंगबा उच्चरी ngasi mifam aduda tribal affairs and hills ki minister N Kayasina di Manipur Hill Areas District 4th Amendment Bill 2013 introduced tawke House na bill adu Hills Areas Committee da sinakhi Manipur ki governor na bill mari pass tawbada ayaba pikre di Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management Bill 2013 di Manipur Private School Registration and Regulation Bill 2013 amadi di Manipur Coaching Institute Control and Regulation Bill 2013 amadi di Dhanamanjuri University Bill 2013 ni mari suba Business Advisory Committee 2013 ki report Chief Minister N Brain House da thamke numit mari ni sathagani tawramba assembly session numit humni da tension kre Handakta Manipur da first track court linkhatkraba matungda ahanba oina gang rape ta chenaba mioi ahum ain gi oiba chairak pikre ing 2013 gi January gi tang 16 da Hengang Police Station gi manung sanba lamlonggai da nupi ama mioi ahum na faraga izat manghan khibada chenaba sing asi additional session just first track court for crime against women a Noktuneshwari Devi gi bench na rai taduna mioi amabuna mapunsi chuppa jail da lainana ba amadi mioi anina sahi kun jail da lainana ba dandi pikre mapunsi suppa jail da lainana ba dandi pikraba mioi adudi khuraizam bungbung singh chahi kun-gataret apokpa leikidraba Indrajit Singh lamlonggai dagini khuraizam bungbung na fine oina kota lupa lising tara pikhalakna ba khanganke amaromda chahi kun jail da lainana ba dandi pikraba makhoi ani adudi nongthongbam bocha Elias Biren
chahi nifu apokpa N Bihari amasung khuraizam khamba singh chahi kunhumdoi apokpa KH Guno Singh Mantri Pukri maning lekai dagini makhoi ani na court fine oina lupa lising manga pikhalaknaba khanganke compensation oina makhoi na tha ahungi manungda victim oiribi nupida lupa lising kunpi na basu khanganke victim compensation scheme gi makhada lupa lakh ani victim da sel gi mating pi na basu court lauthoki makhoi ahum Manipur Central Jail Sajiwagi superintendent da khusinakre Manipur da TB nabagi chang hanadagi hen hengatle haina health services ki director K Razo na ngasi Jenims ki auditorium da pangthokpa Zonal Task Force Workshop North East Zone gi thoram da high cray Central TB Division Government of India State TB Shell Manipur RIMS amadi Jenims na sinduna pangthokiba thoram adu da Jenims ki director Dr. TS Bhimo NITRD New Delhi की डायरेक्टर डॉक्टर रोहित सरिम नेशनल टास्क फोर्स की चेयरपर्सन डॉक्टर AK बराडुआस न चिंबा म्योई क्या न सरुक याखी डायरेक्टर के राजो न मखा ताना हाई खिबदा इंग लिसिंग अनिग तरा तरुक्ता मणिपुर टीबी नाब केस असी लिसिंग अमग चामरी थेंगनखी इंग लिसिंग अनिग तरा तरेत की रिपोर्ट की मतुंग इनदी टीबी नाब की केस असी लिसिंग अनि सनी हुमफुद्रा हेंगलखी इंडिया की ओइना इंग लिसिंग अनिग कुनमंगा फावगी मनुंग टीबी लाइना मुथतनबगी पांदम थमलबसु मणिपुर की ओइनदी फन मतम साना लाक्तबना पाइखत कदब थबक सिंग मतम साना पांगथोक ngam khudong saba kaya mayok nari haiki We need the cooperation and hand-holding support of all the sections like private sectors and the public sectors, all organizations like NGOs, IMA and other associations for working together to eliminate this tuberculosis. There is something wrong in the fund flow. If we had enough fund, we can implement it properly. And I have joined 2 to 3 months back, so I am working very hard to streamline the fund flow. So if I can streamline the fund flow, we can implement more and more. Jenims की डायरेक्टर डॉक्टर TS भीमो ना अरीबा लाइना मखल अमा ओरिबा TB असी इराई लाइना मुथतपा ngamdri TB लाइना की लायेंग असी मिपुम तिंगना खंगलबा अमदी ngannna लायेंग हौरबदी लाइना असी फानबा ngamgani हाइखी समाज असी इंग चिकना शांति लाइना नुंगाइना लैसी हाइरबदी लेबाक असिदा चटनरिबा आइन कांगलुप अमदी धर्म अखोई की इपा इपु सिंह अदुबु व्यवहार तौबा चंगी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TS राधेश्यामना रगाइलोंग खुलगी कोसी सेंटेनियल सेलिब्रेशन चाही सामगा कुनमंगा सुरकपगी थौरम हौदोकपदा फोंदोखरे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन नमदी मेंबर्स सिंगना सिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा MLA ओ हेनरी MLA समुएल जेंदाई याउना मियोय क्याना सरुक याखी रगाइलोंग खुलना चाही चामगा कुनमंगा मपुंग फारकपगी सोवेनर अमसु रिलीज तौखी मिनिस्टर राजेश्याम नमखाताना हाइखिबदा रगाइलोंग खुलदा वननेस ओइबगी ममी निंथिना तारी इपा इपु सिंगना थंबिरंबा अमदी मखोइगी मतुंग इंदुना चटपा हाइबसिना मखोइबु इकाय खुमबा सकदौरिबनी हाइखी matik sana afaba samaj ama oiba haibasira akoina we have to respect 3 things ahanbada first one law ain chanabi akoi khungam se sanariba leba se sanariba niti niyom asi akoina respect to kota nga kota ani subada religion akoina thaja jariba any religion ai religion se masi yam respect to reason to kota ahum subada khwaide maru oibse karambono haibabu all age अखोई ngasi khungam sibu si yauna bukhat periba अखोई masak khangan biriba sansar si karino ena masi khun si karino takpira mangwa अखोई forefathers अखोई ahalaman sing अखोई ahal loireba sing se masibu respect to se si to tara gadi pot ahum se respect to tara izat to tara masak khangan gadi अखोई समाजी yam nungaina leigani English singani gataruk tagi matam sangna Imphal Ziri bus service lep lurba matungda handak nauna Imphal Silchar Road Bus Owners Welfare Union amadi United Bus Owners Welfare Association ani na khusam naduna ngasidagi Imphal Ziri lambida bus service hokre Transport ki Commissioner Lakshmi Kumar na bus tingadu khumal lampakta leiba ISBT dagi lamthaki नोंगदा बस मरीना सर्विस तौगदौरी यूनाइटेड बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी ना फोंदोरकपदा नौना हौरिबा बस सर्विस असिदा कनागुम्बा लुक अमतना आयत अपन पीबीगनु हाइखी ट्रांसपोर्ट की कमिश्नर M लक्ष्मी कुमार ना डिस्ट्रिक्ट अमगा फाउननबा होनबदा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तौरिबा कांगुनसु अचौबा थौदांग लौबगिदमक थागतपा फोंदोखी
public ka tomina ba haiba por masul leibani na it's a welcome sign so yes maina koi private is thor ko anywhere corporation is pull ka tomina maktani boro transport sector se akoi punna tomina gani se da initiative lobby ko su yam nungai aduga se da koi na appeal am tang tawjani mun koi private operators sing se da profit ki na tago commercial interest nga ta na taba ko gi jaga sing se gi ko ji yam na yo da ba imphal la taba ara pa lebi sing su moi na si mi em sang bi ra ko government ka actively public transport se the arrangement jo min ra ga yam phani ha se tungi hoina adu ma tham jage moi interest ko yare kai route permit ki matang do anything oisunu adu khoi tomin na gani ha ba khoi gi firep su leje ha tar makha taba pau pizza dringai da aten brem tang luxury To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Jolip 100% natural syrup amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Sky Hospital के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोक्रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल ने स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी मसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोकचरगनी अंगांगिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंचाब लेजगनी अकुप मरुल की दिमाग रिसेप्शन का तानबियो Life school se pre nursery begin class ke hobo lai class pun maki smart class facility lai van service lai boarding facility lai dada life school da tamaba chhatra ji extra coaching tuition tawgi mathau ta de hang sing se sana ko abgi matam se yam na pang ari tena tena lai su tam school hina sanga khara jang yu ga ta la adu ai isa su shida tamang ge ya ga to Admission open from play class to class 6. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer labs, games and sport, outdoor camping, boarding facility and various activities. Hurry, hurry, limited seats. Amukana taramnukchari makhataba pau. Apunba Iraipak ki Mahiroin Sinpang Loop Ems Manipur na sinduna mga suba leadership training camp ngasi Kwakatha Girls High School da hawdokre. Tharomadu da Ems ki President Rajen Yumnam Nehru Yuva Kendra Bisnupur District ki Youth Coordinator Lisam Samarjit Kumar Sirka ki Convener Somorendro yauna miyoi kyana sarup yakhi Ems ki hanagi General Secretary Longzam Abothe Maitaina aphaba luchingba puthoknabagi pandamda tharomasi pangthokpani haiki. Aims the Kunai sida leadership ki quality wasa lagliba leadership ki magun ngaglak triba sida yam achouba kana bama miyam da pigani haibagi wakhalon du da mang thajarakanda tangai phadana khoi leadership training camp se pangthok sabani akhoi gi Kunai sida ngasi mangtharagliba leadership soirakpadagi oirakliba digital lobadagi oirakliba phibam sing asi tangai phadana leader si mapung phana mapangal lay mating lay ba leader lay kana di asiguma conflict asi solution por pangam gani haibagi pandam dani sanction jari basi tongan ba Kamlup Singi folk music yauna atai music kaya punsin na duna he na faba makhal gi music ama puthokna ba pandamda progressive composer Manipur gi Kangpun ahanba oina Ukhrul district ki Talui Khulda music amadi isai nongmai gi oiba exchange program ama pangthokre khongsat adu da progressive composer Manipur gi president RK Birendrajit secretary Ziten Naurem PRO Daina Oinam Amadi Atay member kaya nasaruk yaduna Talui Raisang Youth Club ki Kagbu ga Thoramadu pangthoki pre-centenary hall da pangthoki ba Thoramadu da progressive composer Manipur gi secretary Jiten Hai ki bada Manipur gi saisaga se tampaktagi hendokta na leiba asina hana leiramba phibam dagi hengat pangam dabadam ga tawriba amadi ahen bisai semba ngamlakta ba asidagi Manipur gi chingi khulsing asigi sahek saida asiga pullaga anauba makhagi saisak amadi hena fazaba ma puthokna ba pandamda amadi culture na hena punsin na bangamgani wakhalon adu da thoramasi pangthokpani atai chingi mafam sing da suchatuna exchange program asi pangthokhigani haiki
पिख्रबा तंपाकी लम अदुदगी हेंतोक्तना अखोइना इसै सेम्बा नत्रगा सैसक्सिंग से अखोइना अहेनबा थोइना नॉलेज लेतबना मरम ओरगा अखोइना इसै से अहेनबा इसै सेम्बा ngमक्तबा लोइना लोइनाना तोंगान तोंगानबा फुरुपसिंग अखोइना पुनसिनबगी वाखलोन अमसु लेजबा अदो कल्चरना अखोइना यूनाइट तौबा ngमगद्रा हाइबगी इंटीग्रेशन अमखक पुरकपा ngमगद्रा हाइबगी वाखलोन दु मांगदा थमजरकांदा तोंगान तोंगानबा खुलसिंग चटलकांदा खुलदुद लेजबा अखोइगी फुरुपसिंगी सैसक्सिंग अदु अखोइना तमजनबगी पांदम अमखंगनी अहानबा खोंथांगनी हाइजब तारे तालुई रेसांग यूथ क्लब की मेंबर निंगयाइना हाइखिबदा मणिपुर से जाति कयाना खुंदाबा मफम अमा ओइबना तोंगान ताबगी वाखलोन लाकपा याउरिबसी फते मणिपुर काइबा यादे खुंदामिनरिबा मसेल पुनद्रबदी चौखटपा ngamloi अखोइ अमत ओइना पुनसिननबा थौरमसी पांगथोकपनी हाइखि यामना अखोइगी तुंगी ओइबा इंटीग्रिटी दा यामना सौगतनिंगाय ओइबा पोसक अमनी हाइना लौजय मणिपुर सिदा जाति मयाम ताबनिना तोंगान तोंगान बगी वखलोन दा तोखाइदा गदौबगी फिबम लेरकबदुदा सिगुमसी फते अखोइ मणिपुर सि काइबे यादे अखोइ मैतैगा तांखुलगा तोंगान तोंगान जातिगा तोखाइदारगा लेबसिना अखोइ चौखतकदम नदे चौखतकी लंबी खोंदांगदा अखोइ पुलप चंगमिना द्रगदी मसिना अखोइ मणिपुर सि ओइथोकदम नदे चौखतकदम नदे हाइबगी वखलोन नम लेरगा असिगुम पुनबगी थौरम सि सिनगिबनी मणिपुर की कोम फुरुपना खुंदाबा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कैरा खुलेन हाउतक विलेज की नहा सिंगना क्रिस्टियन लाइनिंग द चंगलक लोइना खुल असिदा चर्च लिंगदुना लेंगाकपा चही 25 सुरकपगी थौरम ngasi पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेना KRBCA की फाइनेंस सेक्रेटरी रिवरेल एल वाइलेन थांगना निंगसिंग युम्बी माइखुम हांगदोकपगा लोइना सोबेनर अमसु फोंखि कैरा खुलेन हाउतक यूथ सोसाइटी न सिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा नाट की ओइबा जगोई इसै कयासु पांगथोखे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के एडवाइजर डॉक्टर नेल्सन ना अखोई अमतनी हाइना खल्लबा मतमदा अपुनबा मणिपुर अमा सेमगतपा ngamgani हाइखि स्वस्थ एक्शन प्लान की मखादा ngasi मोरेदा लेबा कस्टम की SP की कैंपस की अकोइबदा लमतु सेंगदोखरे थौरम अदुदा इम्फाल कस्टम की डिप्यूटी कमिश्नर जी पानमई SP मैराबा अमदी पलेल कस्टम की SP राजू शर्मा अमसुंग मोरे कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स की SP HK लुवांग याउना स्टाफ कयाना सरुक याखि दिसंबर की तांग कुनहुमदोइदगी कुनमंगा फावबा महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकदोरिबा 19 सुबह सब जूनियर नेशनल टग ऑफ वार चैंपियनशिप ता मणिपुर स्टेट की मोहत सिंधुना सरुक यारोनबा प्लेयर 19 अमसुंग ऑफिशियल मरी इम्फाल थादोखरे लोशलकपद मरुइबा पाव अमुकना लौबिरसी 13 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहुम सुबह सेशन ngasiदगी हौखरे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लिंखतख्रबा मतुंगदा गैंग रेप ता चेनाबा मियोय अहुम कोर्टना मियोय अमा मपुंसी चुप्पा जेल दा लेनबा अमदी मियोय अनीना चही कुन जेल दा लेनना बराई ताखरे अमदी इंडियाना टीबी लाइना मुथतनबगी पादम थमलबसु मणिपुर दा फन मतम साना थादरक्तबना टीबी लाइना नाबगी चांग हेंगलकली बिनिंग ताबिरबा सिंगबु अमुका नखरमजरी